Salibonani sihlobo esithandekayo, sisamukelana kusifundo sethu seChumilane. Sibonga uNkulunkulu obesigcinile kusifundo esidlulileyo. Ngithemba siyabusiseka siphathiseka njalo. Mina engikhulumayo Amos Maforo, ngizanxusa isihlobo sami ukuthi labo balibingele. Siyahlangana njalo hlobo esithandekayo ngomusa wenkosi yethu uJesu kwesinye isifundo lapho uNkulunkulu azivezayo ngoKristu uze sibe ngabantu abapheleleyo. Okhulumayo ngumfundisi Mila Dube. Salibonani bathandekayo, mina engikhulumayo uMsisi Siboneni Mhlanga. Siyalamukela esifundweni sakulona leli viki. Ngiyalibingelela lonke balaleli nababukeli ngegama lenkosi yethu uJesu. Okhulumayo nguMrs Nozinhle Mpofu. Siza kuba lethuba lomthandazo singakangena esifundweni sethu kasikhulekene. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ngelinye njalo ithuba osiphe lona ukubana sifunde ezwini lakho. Sinxusa ubukhona bukaMoya eNgcwele ukubana sincedise sizwisise imfihlakalo yezulu bese siphila ngayo. Sikhulekela ukubana ngezifundo ezinjengazona lezi besicela ngathi izimilo zethu zingalunga silungele ukuza kwakho sokusondele. Sikhuleka sithembele egameni kaJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga mandlo umthandazo. Isihloko sethu kuleli viki sithi sona ukuphila loKristu. Vele esintwini akuvumi ukuthi uphile ungela enye into ethembile. Kumele kube khona olakho thize. Namhlanje nxa siyaqhubeka lesifundo lesi sithi uMkristu nxa ephilayo kumele aphile eloKristu. Awuziphileli wedwa. Indlela esiphila ngayo esihamba ngayo simele sibe loKristu, sifuze uKristu kulona lelizwe phansi. Sisungula lapha ngingazi mfundisi kutshoni vele ukuthi ukuphila loKristu. Uthe usungula Maforo wathena esintwini abantu bathi akuphile kuwedwa. Right. Angazi ukuthi isintu kuyini kwavela ngaphi. Right. Ngifisa nje ukuthi ngithi mina isifundo sizacazula ukuthi hayi selokhu sisithi thina singamaKristu ukhona apho umlaleli ombukeli sithi yona mina ngumKristu ngoba ngiyakhonza. Sifuna ukwazi ukuthi uKristu ke kumele siphile silaye onguyasungula isiKristu. Ukuphila loKristu uthi ukuthi yikwamukela imfundiso lempilo ayiphilayo uKristu bese ngiyiphila lami ivele kimi ngaye ophakathi kwami kakhulu. So nxa siphilayo sihlobo esithandekayo siyamdinga uKristu. Sakukhulunywa mandlo mangwe lapho ukuthi kwesinye isikhathi kuthiwe abantu bacabanga kakhulu ngizulu bagcine sebekhohlwa okomhlaba bengabe lancedo emhlabeni. Uthi umutsho lo uyabusitshoni. Kwesinye isikhathi abantu bagxile umcabango wabo emhlabeni bakhohlwe ngokwasezulwini. Kodwa uPaul namhlanje sizafuna ukuthi sitsho ukuthi esingakho namhlanje mhlobo akutshoyo kuyini nxa esithi sicabange kakhulu ngezulu. Akutshoyo uMpostoli Paul enguzwayo ukuthi ekuphileni kwethu kwansuku zonke akube ikuqala akube mqoka ukuthi sizwisise ukuthi siyedlula la. Right. Kumbe siye emsebenzini kumele ngizwisise ukuthi umsebenzi uyadlula. Nxa ngidinga imali kumele ngizwisise ukuthi imali iyadlula. Nxa ngiphakathi kohlupho kumele ngizwisise ukuthi hayi impilo le iyadlula kodwa siyale esithenjiswe khona uNkulunkulu. So yikho kuba le ukuphila sile ngqondo yaphezulu and yona leyo ngqondo iza kwenza Maforo sibalekele isono ngoba sizwisisa ukuthi umvuzo wabangcwele impilo ephakade, umvuzo wababi ikufa okuphakathi. So ukuphila ingqondo zethu zikhangele phezulu bezicabangisisa izinto zaphezulu zizalawula indlela esizaphila ngayo, zizasinqanda ebubini, zisikhuthaze endleleni yokulunga. Yikho engikuzwisisayo ngokucabanga ngezinto zaphezulu kakhulu. So kuleli viki sizaqedisa umkhumbulo yethu into zaphezulu. Sinanzelele ukuchiyo nguPaul lapha ukuthi siyakudinga ukuhamba loKristu kuba lomahluko. Ngingazi mandlo uyathinta futhi uPaul izinto esingazithi ezibambekayo ezipractical. Thanda omakhelo amthanda izitha manje izitha zethu. Kuyavuma yini ukuthi ungakwenza yini wedwa lokho?
Sisodwa ngeke senelise ukukwenza, sidinga amandla aphezulu ayezulu ukuthi singenza konke ngoKristu esinika amandla. So ngiyalizwa impendulo zenu zonke zithi sidinga uKristu nxa kade ngilalele kahle. So zacela usibalele indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda uKolose ngo-3 ivesi ngo-14. Ithi phezu kwakho konke lokho yembathani uthando olukubophela ndawonye konke lokho kube yikumanyana okupheleleyo. Uthando kunguKristu. Umfundisi wami nxa sisungula lapha kuyini elikuzwayo manje ngesifundo sethu ngevesi leyo kuyini esingakuthi isiKristu siyavuma yini inkolo leyo iyenza ingqondo yini nxa singakhipha uthando nxa singakhipha uKristu? uPaul nxa eloba uthi phezu kwakho konke lo kuthi ukuthi ulandise ezinye izinto uthi hayi nxa sesifike kubeni lesiKristu esimqoke esibambekayo indaba yokugqoka uthando. Right. Uthando lolu luthungamele kupheleleni kuKristu. Kunjani? So isihloko sesifundo sithi na ukuphila loKristu. uKristu okhulunywayo lo unguye uthando lwakhona. Alright. Ngoba iBhayibheli lithi na uNkulunkulu luthando, uKristu uNkulunkulu. Laye futhi uthiwa walithandilizwe kangaka. So isiKristu ungakhupha uthando kasiphili. Right. Ngoba nxa usesiKristwini okutshontshelwe uyamthanda ngoba ubusela kayisiyo ngcenye yakhe ngumangenela kuye. Alright. Ngasho kulesi Kristu isitha awusasiboni njengesitha ubona umuntu akaThixo ohlukuluzwa nguSathane. So singaqoqa uthando senelisa ukuthanda lezitha. Singaqoqa uthando senelisa ukuba lesimilo sikaKristu esokuthi siyamukele ukuthi konke okwenzakala kimi ngumhlaba but ekugcineni ngikhangele ngale ukuthi uKristu wanqoba lami ngizakunqoba. Wandlo. Okunye mina engunanzelelayo ungakhangela uthando lapha luhlelo ufinqe zonke izinto ezikhulunywe phezulu ukuthi konke lokhu nxa singakwenza singela thando into yankhona kayiphumi. Yes. Sinanzelela futhi njalo ukuthi uthando lolu maforo sithanda uNkulunkulu sithanda labomakhelwane bethu kwenza ukuthi sigcwalise umthetho. Singathanda uNkulunkulu simuphe indawo yakhe bese sihlonipha labanye abantu. Ungananzelela nje nxa siqhubeka ngesifundo kakhulu kulungisiswa indaba yobudlelwano phakathi komunye lomunye ama relations ethu esilawo njengabantu. So uthando luhlelo sibekele zonke izinto ezimbi. Ungathanda kuyavala lobubi. Sifane loKristu. Mina bengifuna ukubuza uMandlo lapha ekhuluma ukuthi ngiyake ngizwa abantu besithi asifundeni ukuthandana. Uthanda kungayelwe esikolo yini? Ngoba bakithi kade uNkulunkulu ethandanani ngilinika umlayo omutsha thandanani kodwa silokhe singathandi. Yeah. So ngibona i-challenge umfundisi kwathinta lapha ekhuluma ngokuphila ngoKristu ukuthi kumele kufinto esiyiyo yona natural anti ngokwemvelo vele sibabi sigcwele inzondo siyaphindisela sisela abanye okubi. So uJesu nxa esibiza sisuka ngale esibiza kwe ufuna ukusiguqula. Kodwa thina I think uhlupho lethu ukuthi sifuna ukuzizamela ngawethu amandla yikho sithi asikufundeni asifundeni ukuthandaza ufunda ukubekezela manje lekuzwe into lezi kasisoze sibe yizo zona ngaphandle kokuthi uKristu asiphe imvelo yakhe asitshintshe lokho esiyikho khona asinike isimilo esitsha yikho ke ngizathanda ngingabalisanga vele ukuthi ngithanda ubani phela ukuthi sithanda abasithanda uJesu wayesitshela esiyikho khona ukuthi ngoba sifuna ireturn and sifuna ukubuyiselwa lokho kodwa okuthanda uJesu ungafunda uRomans 5:8 uthi uJesu siyizoni wasithanda yikho ebuya lapha bese sifundise ethi thandani izitha zenu wathanda izitha simala wasithanda so yikho kumele sibe yikho khona singavuma uJesu asenze lokho afisa sibe yikho khona. Ukungezelela khona lapho singaphila impilo ezifihlwe kuKristu even lalokho esibona ngathi kunzima ukuthi uthande isitha maforo kuba lula ngoba ngani uKristu uyabe sincedisa asisaphili ngokuthi ngizwa njani sesiphila silawulwa ngulo ophakathi kwethu ngulo esimkhethileyo sengezakwazi ukuthi hayi la nxa kubuhlungu angiphili ngokuthi ngizwa njani ngibona njani kodwa ngilawulwa
ngumlimo, iziqondiso zakhe, ilizwi lakhe yileli ngenza ukuthi indlela engiziphatha ngayo ingibumbe, ingithinte ukuthi hayi kukithi besingakwenza so kodwa koKristu kakwenziwe. Kakhulu. Ilima ngasisiza kakhulu. Bengicabanga khona ukuthi uNkulunkulu lo engowakwaDube abizulu line emasimini akoDube. Uyithilo lapho kuMateyu 5:44 ukuthi unisa izulu kubantu bonke, izithi abamkhonza nabangamkhonziyo. So indaba leyo ukuthi sithanda abasenzela kahle kuphela hayi siyabe siyaphambanisa. Ake sikhangele indaba ekuKholose lapha ngo3 ivesi ngo1 siya ku4. Xa sikhangele indaba yokuba lengqondo yokucabanga ngowasezulwini. Ithi ngakho-ke njengoba livuswe kanye loKristu, bekani inhliziyo zenu ezintweni eziphezulu lapho uKristu ahlezi khona esandleni sokunene sikaNkulunkulu. Bekani ingqondo zenu ezintweni eziphezulu hatshi ezintweni zasemhlabeni, ngoba lafa ukuphila kwenu khathesi kufihlwe loKristu kuNkulunkulu. Lapho uKristu oyikuphila kwenu ebonakala lani futhi lizabonakala laye enkazimulweni. Yeah. Uthini kanti lapha uPaul ukwenza ukuthola nxa ekhuluma ngendaba yokucabangisisa, yokujulisa umcabango, okuba lomcabango wasezulwini lapha. Ingqondo eyokucabangayo kugcina kuvela ngomzimba esisenza umuntu ukuthi yikho kusengqondweni yakhe umuntu lo. Kunjani? So uthena uPaul lapha nxa ingqondo yethu singayigcwalisa ukucabanga ngezizulu esinukuya kulo, lesandla sami siyakwazi ukuthi okubanjwa yikuphi lokungabanjwa yikuphi. Lamehlo ukuthi akhangela ngapha kwazi ngoba ingqondo iyabe sigcwele sitshela amehlo ukuthi hayi kukhangelwa la nxa uza kuya ezulwini. Kunjani? Oloba uthena ungama sentabeni phezulu lapha. Ukhangela ilandscape so ubuka kuhle ngenxa ukuthi uphezulu. So nxa sikhuluma ngendaba eziphezulu siqanse entabeni ngengqondo. Yes. So imicabango yethu lokubona kwethu kuzaba kuhle. Yikho uDavid wathi uMakhowane 21:1 uthi ngiza kuphakamisa amehlo ami ngibheke phezulu. Kunjani? Ngoba uyakwazi ukuthi lapho losindiswa khona. So ukucabanga ngezulu yikususa amehlo phakathi komkhuhlane okhangeleyo. Ukusama phakathi kwendlala engihamba phakathi kwayo. Usamehlo phakathi kokusinda kwempilo. Ubusuthi lanxa kunjalo mina ngikwaziyo ngale ngilokunqoba. So yikuvuma ukuthi uNkulunkulu angithwale ngingabi la mina ngila ngimcabanga. Kusitsho ukuthi abachiyayo phakathi kwelihlupho mfundisi ngabakhangelo kwakhathesi. Kunjalo. Ngingaswela senje uNkulunkulu kade ngakhule kumlimi kaMboni. Kuthi ukuthi vele amehla ingqondo yami igcile entweni zala. Kodwa ukugcilisa phezulu kuyasinika ukunqoba. Mina khona phana ngihle ngathathekiswa ukuthi livusiwe. Kuhle kusivezela ukuthi ayisikho kwenza komuntu. Ikwenza kukaNkulunkulu ephila phakathi kwethu. Ngaleso sizathu bese siphila impilo ezifanele ukuvuswa lokho. Uthinta izinto ezimbili ukuthi funani bese linakana. Ukuthi ingqondo zethu kumele zigcwaliswe imicabango kumbe ngeminakano yezinto zaphezulu bese siphilela uKristu. Right. So nxa kuzwa kahle abantu iningi lethu kakasifanga. Usaziphilele. So kumele kuqale kwenzakale vele, kumele kufe. Ngingafa semvuka ngikuKristu. Esengikwenza iphela uPaul wazwamangala wathi akuseyimi engiphilayo. Yebo sengizenza, you know. Vele nginje mina ngangiyeke ngakwenza kwakuthinta uMandla uthi kithi kasenzi kahle. Kodwa sengikuKristu so asivumeni ukufa ende kufiwa insuku zonke. So mina umbuzo buya kimi ukuthi kathi manje usuthe ngife njani ngoba nxa lokho ngisathanda ukubukela izinto ezingonayo ubunqunu ngingafa yini nxa ngisathanda ukuhlabela izingoma zomhlaba ngingafa yini. So ingqondo ukuze inakana kwasezulwini kumele ngisuke ngamehlo ngendlebe ngomlomo nani entweni engizazi ukuthi ziyangiphambanisa ukuthi izulu ngilibone. Kumele ngiqanse intaba eCalvary ngengqondo ngibheke ukuthi ngale ngiza kunqoba. So uPaul ufuna ukuthi sikwazi ukuthi kule ndawo umKristu angambela angene khona. Kule nkulumo mina ngiyikhulume njengomKristu. Kule zinto ngamela ngizibone njengomKristu. Khonokuyana ikususa izinto zomhlaba ingqondo yami ibisicabanga ngokwezulu lami uthi xa bese ngisiza ngoba sephakathi kwami. Kakhulu yazi umlimi angana ngasisiza ingqondo zethu ungacabangisisa uma ingqondo zakho
zingahlala zicabanga okwaphezulu kumbe ngithi ingqondo zakho zicabanga okwaphezulu kumbe zicabanga okwapha singamsiza njani umuntu olengqondo zakhe ezihlona zikhangele okwaphansi mhlobo anti bathi ngokubheka uyaguquka kuba ikhona lokho kunjani so nxa uhlala ukhangele khona lapha ingqondo yakho ibona inhlupho kuphela ngoba ungakhangela ngale ubone izitarada zegolide indlela ohamba ngayo yaveza singasiza njani umuntu ogxile kakhulu ekhangele lapho right angazi ngizalethe ngikuzisayo ukuthi Maforo okwenza sehluleke ukukhula kumbe sibone ngelihlo likaNkulunkulu kuyikhonokho ukuthi amehlo ethu akhangele phansi kodwa indlela esingasizakala ngayo ikuzidela kuNkulunkulu suku zonke ikuJesu sithi onlandelayo kathatha isiphambano sakhe angilandele insuku zonke kuthi ukuthi kumele sizimisele Maforo okokuqala mina ngizwisa ukuthi first step omele uyithathe kuya kuJesu ususiyavuma lokho yikho khona umtsho uthi anilamandla okuzikhulula la wena uNkulunkulu ngolamandla ende kusukusela khonapho suhamba uvuma uJesu akulawule akutshela ukuthi dlana lokho bukela lokho funda lokho thatha lokho ungabambi umfundisi uthi ukhulume ngakho lapho ungavudi lapha kubantu so impilo yakho silawula but ungaya kuJesu uhlupho lwethu Maforo ukuthi siya kuJesu ngokwangaphandle siqhubeke sifuna ukuzilawula but uNkulunkulu kasincedise and ukuhamba loJesu daily kuthi ukuthi siyahlangana ealtarini yokutandaza kumele mina laze emthandazweni ukuthi sacabanga ukuthi umthandazo kuya kuNkulunkulu sifike simtshele esikufunayo but umthandazo mhlobo ukuthi usiphakamise usise kuNkulunkulu usenze ngisukume emthandazweni ngizwisisa ukuthi intando kaMlimo ngami ithini so yikho ukuthandaza ende kumele sifunde ilizwi insuku zonke kumele sifunde okutsha ngoKristu sibone ubuhle bakho yikho ukuhlala lokho akade ukuthi ngokuhlala ujolozele uKristu jolozela ilizwi phela ngoba kasimboni physical kodwa ilizwi leli linguKristu nxa silifunda insuku zonke liza sivezela ubuhle bukaKristu nxa siphila phakathi kuleyo presence sizaguqulwa ngamandla kaMoya oyingcwele nguyosesenza ke sifanane loJesu kakhulu nguyosiza kusenza sifanelaye uJesu ungakhangela indaba leyi yokulandela okwasezulwini kukhona okwakulumhlaba ungakhangela emhlabeni lo esiphila kiyo kanengi kwenziwa izilogano ukuthi akakuqedwe impi akakuqedwe ama weapons la izikhali lezi ezibhidliza umhlaba akuqedwe ukuncindezelwa kwabomama akuqedwe lapha ukubhidlizwa kwezihlahla kumbudilizwa kwezihlahla lani kodwa into enqoka emeli iqedwe sibili esimele sifike ekupheleni ukucabanga ngokomhlaba umhlaba usebantwini umhlaba ungenile ebandleni ake sikhangele uKolose ngo3 ivesi ngo5 lo 6 ithi ngakho ke kubulaleni konke okungokwemvelo yenu yasemhlabeni okubalisa ukuhlobonga ukungcola inkanuko izifiso ezimbi ubuhwaba lokukhonza izithombe ngenxa yalezi zinto ulaka lukaNkulunkulu luyeza ngapho emakhaya ungakhangela lo Roma ngo6 ivesi ngo1 usiya ku7 lo Kolose ngo3 ivesi ngo1 yikho kule ngxoxo yethu lokhu ungaba lenkambo bani ngalokho kuyavuma yini khona lokho kufa ukuthi ufe sesike sakuthinta lapho ukuthi ufe siphilele kulo ukuthi sikhohlwe ngomhlaba mandlo kuyavuma yini sithola ukuthi kuyavuma siphathiswa nguNkulunkulu umoya engcwele engahlala phakathi kwethu izinto esizazenza ezizabonakala phakathi phandle ziyabe zisukele ngaphi phakathi nginanzelela ukuthi lapha kumele kube lezinto esizinanzelelayo bese siziqwaya nxa sesivuka kume okuyizinto lokhu kumbe singahlanganyeli kikho ngoba singaqhubeka singakubulalanga lokho kuyizinto Maforo kuzabulala thina so nginanzelela ukuthi ngezikhathi esiphila kizo kathesi abantu kabafuni ukuthi
baqinisa izinto lezi eziqanjwa lapha Yes. bafuna ukuthi siyasibona nxa kuqanda ngingagqoka leli ijacket ngithathe elinye mfake phezulu kodwa sithola ukuthi okokuqala kumele kube empty kungabi lalutho ukuze kube lento ezangena khonapho akula ukuthi siyagcwalisa sichiye lokho okunye lapha sesigcwalisa ngokunye but lokho okuqanjiwe lapha kumele sikuqwaye sincediswa ngoNkulunkulu sikunanzelele ukuthi lokho asikho wethu singayekela abanye bayenze kodwa thina nxa sesihamba loKristu lokhu sithi kakumi so manje ukuthi singadingeleli isiKristu sokudelela angithi vele Kunjalo. ufake phezulu angithi sigqokela amasweta lana uyazi kwenzani uzithulule right Uyazi ungikhumbuza indaba kaJoshua uyayikhumbula kuze Kara 3 Yeah. ukuthi uJoshua kwamele aqala akhutshwe isigqoko esingcolile abe sesembiswa ke isigqoko Nasiyagambeni. thina sesidindelele sigqoke phezulu kwasele alright ngicela ukukhomenta mina ngebaleli ithi bulalani Yeah. right lingikhumbuze umpostoli Paul kulalapha athi khona ku 1 Corinthians 9 lapha xa ikhuluma ngokuthi impilo yesiKristu ingumjaho kuverse 24 ukhuluma esesithi ngiyawudinda umzimba wami kutsho ukuthi ngoba uthe inkanuko zenu zemvelo uyayibona into le vele yineture yes angiyizami igijima egazini so uthi ngiyawudinda umzimba mina ngizwa lapho ukuthi kutsho ukuthi la ngumsebenzi womzimba Yeah. okumele umKristu nomKristu awuthathe serious ukuthi umzimba ufuna lokho phela Yes. anti kuthe ukuhlobonga la umzimba ufuna ukuhlobonga inyama ifuna inkanuko emathola izifiso yazimfisa uJesu asesithi ungafisa vele sukwenzile uyayibona indaba so usicombela umpikitsha ukuthi vele into leyi mafori uDNA yimvelo Alright. kakho ngayinqoba imvelo ngaphandle kwaNkulunkulu ngaphile la owadala abantu nguye ongabadala kutsha so ngibona la kulomthwalo kumele sibe la ukuthi umzimba maforo uyakufunela ezinye izinto mina ngingumama nyake ngisiyake sizithwale anti yake ngizithwale la Yes. ukuthi yazi nxa uzithwele umzimba uyawuzufuna uNkulunkulu ethele okuyakudli kuyakulimaza ingqondo ukulimaza umzimba wasukuze icraving ukufune kodwa ukuzithiba mina kimi kubuya ukuzithiba okulamandla okokuthi umzimba ufuna ukuyale mina nyawusale ngamandla engwaphiwa uNkulunkulu so kwesinye isikhathi siyaphongwekela ukuthi hayi ngizwa ngufuna ngikudle ngizwa ngufuna ngikwenze ngizwa so uthi imvelo yenu ilwisana lentando kaNkulunkulu ngoba imvelo yethu sibuswa nguSathane la Yeah. so imelana lentando kamoya so yiyo kumele ukuthi si-cooperate lo moya oyingcwele ofuna ukusikhulula entweni lelathi sivume ukuthi umoya oyingcwele asinqobele kakhulu ya ngiyabonga ukuthi uthintile lapha bekuyakhuluma mina ukuthi uhamba qophile umama ya lingathandi izinto lo uthi umzimba utshela lokhu lawule ya sibe in control Ngifikela umcabango ukuthi uPaul uthi bulalani. right Omunye nxa eloba laphana uthi qumanini cut off. hey So kudinga ingcenye yami mina engithi ngumKristu ukuze uKristu abe phakathi kwami ngilengcenye Yes. ngoba ngaze abuya afuna uKristu kungena kimi nxa ngilokho ngisafuna ukuqhubeka ngento yami uzangena thini Yes. so uPaul uthi ukuthi sukuma usuke entweni engayisiyo uKristu uyabona ukuthi uqinisile abe sekunika amandla Kunjalo. so ngakuthi waqhumanini ukuthi ukuthi izinto ezibaliswe lapha kumele ukuthi ngibe lenyathelo lokuthi into la kangiyithandi ngisuke kuyo angisize ngicabanga siqeda ngingaba ngumbalisi secollege kodwa kuzoba lo mdlalo kodwa kuyaqala kudliwe kuthe sokulayitha amalayitha amaningi lana ndana umngane wami uthi anti wena ngiyakwazi ukumtshumayeli sengilandela wena sambe ngathi vele mndani njani ngiqeda ngihamba sasuka Right. sebeqalisa into ngoba hayi thina asokwangikhaya Yes. esakuzwayo kwenziwa ngabantu kade sikhonza labo ngenxa yokuthi sokuqalisa umhlaba sokuthiwa ubuzwe lo mhlaba kumele sisuke kuwe kumbe siwubulale umhlaba phakathi kwethu ngokubalekela izindawo lokwenza okwenza umhlaba uqhubeke phakathi kwami Mhlobo ungangikhangelela uKolose ngo3 ivesi kungu1 khona phana lo 5 simphinde laphana kulamazwi athathekisayo sifuna ukuthi sathole nxa sikhuluma ngalesi sifundo lesi
verse 1 ithi ngakho-ke njengoba livuswe kanye loKristu bekani inhliziyo zenu ezintweni eziphezulu lapho uKristu ahlezi khona esandleni sokunene sikaNkulunkulu. Verse 5 ngakho-ke kubulaleni konke okungokwemvelo yenu yasemhlabeni okubalisa ukuhlobonga, ukungcola, inkanuko, izifiso ezimbi, ubuhwaba lokukhonza izithombe. Liyazinanzelela ukuthi izono lezi izono ezenziwe ensitha. Ukukhonza ngokhonzayo khonza isabe silawe sihlabela so singakwazi ukuthi ukhonza izithombe. Ukuhlobonga emphakathini. So lapha kukhulunywa ukuthi kufe anti abe sephila kwakuthi intamhlobo uthi yena nxa esephila uyelamandla ukuthi asinqobele. Angithi phela. So kuyavuma ukuthi umhlaba wenze njani ufe kithi. Silo verse ngu5 lo sesimbalele. Singalandela njani amazwi wona la ukuthi senelise unqoba umhlaba la isiwathole uKolose ngo3 verse ngo5. Kumele lapha kuyangifikela ukuthi ngithi kubalela abukele kumele ngikwazi ukuthi nxa senguKristu right sengima njengomsindisi ukufa komhlaba ukuthi insuku zonke ngenza isinqumo sokuthi mina lokho ngaphuma kukho kangisabuyeli kukho. Yes. Kungafiki lapho kunithokozisa khona ngikhohle isinqumo esengisithethe sokulandela uJesu. Make a daily decision ukuthi ankosi yami ngiyabonga sengakwamukela Jesu lokho kangisabuyeli kukho yikho ukuthi ayikukubulala ngoba usakuvumela ukuthi kubuye kudikize futhi empilweni yakho. Kakhulu umfundisi ungikhumbuza kulomnye ulobileyo lapha engudobhileyo. Right. Uthi ngakubala ngesikhathi sabe sesichaza uthi professed Christians keep too near the lowlands of earth. Their eyes are trained to see commonplace things and their minds dwell upon the things their eyes behold. Their religious experience is too shallow and unsatisfying. Their words are light and valueless. Abesebuza umbuzo, can such reflect the image of Christ? So umlobo obhala lapha uthi laba bazithi bangamaKristu baphila phansi lapha bezibhuqa phansi izinto uthi amehlabo babukela izinto ezingela msebenzi izinto tshona kuhlekwa izinto ezingcolileyo yizo abajayeza amehlabo ukuthi abukele lezi zinto abesesithi ingqondo zabo zidwela kulezo zinto uyazi anti lithe by beholding ngokubukela uba ikhonoko so siba ikhonoko siba ngumhlaba nxa sibukela ihorror siba rafu sibe nxa sibukela ipornography imizwa yethu ihlala ivukile nxa kunjalo so siba ikhona lokho esichitha amathuba sikwenza abesesithi their religious experience is too shallow and unsatisfying basala bedinga ukuthi bakithi ngicela ngikhulekele lami ke ngibe ngumuntu okholwayo but lokho kufeed ingqondo yakho ngakho yikho kwenza uphonguba ube phezulu uba shallow ungajuli abesesithi amazwi abivini bekhuluma akhuluma into ezilight ezingela msebenzi engilizilingela msoco ezingela ngenxa yokuthi ingqondo yabo bayifundisa ukuthi igxile ezintweni ezingela msebenzi so abesebuza ukuthi singamela njani uKristu singasiveza njani isimilo sikaKristu nxa kuyuthi njalo so ukuphendula umbuzo wakho Maforo kumele daily sifunde ilizwi daily kasambeni kuKristu insuku zonke ingqondo yethu kayiphakamele kuKristu ayicabangisise ngoJesu sizaphepha ekubeni yilokho kakhulu umcabango yethu ngokubheka uyazi mandlo uyangikhumbuza mhlo kuloko ngumfana kwami lokho kunye kwesibili ngolunye usuku ukuthi kimi kwathutsha ispider endlini lapha ngakuthola kufuna kuya kuyiso sokusondela kiso ispider uthi mina mele mlunywe ispider ukuze mfanele spider mina wakubuyele ukuthi lo waqala walunywa so la uthi ngikuze ngikhambe emdulini ngiyakuphointo ukuthi ungabuyela into zona lezi ingqondo ukuthi lami ngingalunywa la ngizabe sengikhambe emdulini lapha so asiqaphele naso into ezincane uSathane ugangile uxhwalile ufuna ukusifaka engozini isihloko ezithandekayo khonapho singakadluli ungahamba kuJohane ngo15 iverse lingelika 5 uthi mina ngilivini lena lizingatsha lo ohlala kimi lami ngihlale kuye yena uyathela izithelo eziningi ngoba ngaphandle kwami lingenze lutho kunjalo
ngaphandle kwayo. Yeah. Azange ithi lizazama. Akula lutho esingalwenza. uKristu ngesimdinga isiphile siyabonga ngale verse. Ke sikhangele uverse ngo6 sisiya ku11. SikuKolose ngo3 khona laphana. Ithi nganxa yalezi zinto ulaka lukaNkulunkulu luyeza. Right. Lalijayele ukuhamba kulezi zindlela empilweni elake layiphila, kodwa khathesi zilahleni zonke izinto ezinjengalezi. Ulaka, ukuthukuthela, inzondo, ukunyeya, lenkulumo ebolileyo. Right. Lingaqambelani amanga njengoba selihlubule uqobo lwenu oludala lezenzo zalo. Lembatha uqobo lwenu olutsha olwenziwe lube lutsha ekwazini ngomfanekiso kaMdali walo. Lapha akula owezizwe loba umJuda, osokileyo loba ongasokanga, iqaba, umsikhethiya, isigqili loba okhululekileyo. Kodwa uKristu uyikho konke njalo ukubo bonke. Hey. Ulokho eqhubeka ngomcabango lo uPauli. Ya. Uqhubeka esithini? Usitshela lapha ngokuvuselela ulwazi lwethu ngoKristu kuKristu. Abe seqamba izinto aziqambayo lapha embona zisikhathaza lapha. Yiziphi lezo zinto? Nxa sesifile kuKristu simele sife kukuphi? Thintwayo lapho kuye. Yazi ukuthi uNkulunkulu kulesi sifundo uzosikhumbuza ukuthi izulu siyalingena ngoKristu kuphela. Kunjalo. Into azibalisa lezi ziyaphila phakathi kwethu njengamalungu ebandla. Yes. Abantu amanga satha njengento elula. Yes. Sekisho ngawo. Umuntu uyathi yazisomela ngemva kubana sokulimela abantu. Kakhulu. Kodwa uthi kuthena ngalezi zinto ulaka nxa khuluma ngolaka uthi ukuthi isijezo siyeza ngenxa yemkhuba enje lezenzo ezinje ezokuthi ubuhlobonga ungaziphathi kwabantu. Bese bandeni bekhonza abantu impilo yaphandle yokuhlobonga iyatholakala ikhona. Iyekhuzwa nguThixo laphana ulaka kuthiwa lokukhuluma into ezibolileyo izibozi. Uthi kuthena nxa sesingamaKristu lo limi lwethu luyalungisiswa nguNkulunkulu ukukhuluma okuqondileyo. Yes. Ukwazi ukuthi linto yalimaza kayilunganga. Sibona umlimi exwayisa ukuthi abazangena ekhaya ngababuswa nguKristu. uKristu angangena emntwini kumele kuguquke lo limi. Kunjalo. Lokwenza lenkulumo lezinto ezithile ngenxa ukuthi uNkulunkulu sebusa. So umlimi kasize sifunde ukuthi indaba yokuthi ngaphandle kaKristu ngesizinto iqinisekile. Lezi zinto ziqedwa nguKristu phakathi kwethu. Angangena uKristu uyatshintsha umama ongaziphathanga eSamaria abe ngumshumayeli. Uyatshintsha umbulali uPaul abe ngumshumayeli. So lezi zinto ziyenelise ukuphuma ngazaphuma kwabanye eBhayibhelini. Lathi singakholwa ukuthi Thixo siba ngamaKristu aqotho ngoKristu kuphela onguye umthombo wesimilo sikaNkulunkulu. Ngikuzwa umfundisi kulo muntu omdala uyaba lo muntu omutsha. Kunjalo. Manje ubusithinda lapha. Mina bengicabanga khonapho ukuthi isihloko lapha nxa ukhangela ukuthi sivuselelwa ngalokho esesikwazi. Nginanzelela ukuthi thina siyazi kakhulu kodwa phandle kakutshengisi. Ilizwi likaNkulunkulu lingahlala emuntwini liyancedisa ukuthi aziphathe ngendlela efaneleyo. Ungananzelela thina ilizwi umbeselaphela amandla mina ngikwazi ukuthi siyabe sifundile kodwa senza izinto eziphambene lalokho ilizwi elikutshoyo. So ngithola kusiba lensilela enkulu kakhulu ukuthi siyadinga ukuthi uNkulunkulu asincedise sihlubule lo muntu omdala ukwenzela ukuthi kusebenzeke lo Kristu. Kuyadinga ukuthi sisebenze ndawonye lapha nxa ungananzelela ngendlela okufaka ngani ngumuntu ogqokayo. Ukuthi lokho kunye kumbe ukuhlubula kwakhona ekho kunzima okudinga ukuthi siphathiswe ngumlimo ngoba ngiyabona ukuthi nxa kugcwele lezi zinto kala ndawo Jesu. Uyazi uMandla uthinta into eyinye mangalisayo mhlobo. Umlobo wesifundo uthi bekumele ukuthi impilo endala ife ngokuphelela. Umuntu abe isidalwa esitsha. Na sake sakhuluma ngendaba impilo ye-butterfly. Ukuthi i-adult butterfly ephapha laphanela ama-colors enhle. Ungeke ukuthi uvevane lo liyana luke laba ngumhogoyi. But impilo elaphana isifundo esisithola empilweni yevevane ukuthi
umhogwelwana omude olenyawo eziningi lamehlo amaningi uyangena phansi. Nxa usuphuma uyabe usuchiyene ungeke uthi ukuthi kuke kwaba njalo. So yi complete change okumele yenziwe. Umfundisi uthe into lezi igcwele ulaka. Uzumuntu esithi hayi ngitsho mina vela ngenziwa njalo. But ngumKristu onikelayo oza ogcina isabatha okhangelela kwezulwini. IsiKristu sethu esihluphayo ukuthi ungani into esiyigqokayo. Siphinde kufika ithuba lokuyikhipha. Indaba ngeyaphakathi. uKristu kumele ukuthi sife. uKristu athathe indawo yakhe. Uthini uRomans 6:6 lapha? Uverse 6 lapha uthi ngoba siyakwazi ukuthi ubuntu bethu obudala babethelwa laye ukuze umzimba wesono ulahlwe khona singezukuba yizigqili zesono futhi. Ngoba lowo osefile usekhululwe esonweni. Osefile. So iningi lethu nxa singafaka silokho singathi sesebugqilini sesonweni. Umlimi angana ngasisi. Umcabango kaSathane lona owabafile ukuthi bayaphila uyawuveza lesikristu. Right. Ngoba nxa ungathi umuntu sefile ubuya ngumoya. uSathane uthi ngalifile libhabhatizwe philani futhi esonweni lingenye indlela. Ufuna ukubambanisa iKristu lomhlaba. So umlimi kasisize sikwazi ukuthi nxa kukhulunywa ngokufa kuthi ukuthi sokuphelile akade kukhona lokho ngoba kufile kwangcwatshwa. So kumele kuvele okutsha. Yikho lapha uPaul futhi ebhala kuKorinto 5:17 osekuKristu isidalwa esitsha okwayizolo kumbeliwe sokuphelile. So kudinga ukuthi siphile ke sesiphakathi kokuloko okutsha siqhubeka sibamba uJesu onguye sineke okutsha ukuze ukudala kungaveli. Singamyekela uKristu okudala kuyabuya kuvele ngoba sempindo Sathane kasoyekela isihamba singalalutho. Khonapho umfundisi kuhle kusivezela ukuthi abanye bethu silamanga ukuthi siloKristu ngoba lezi izinto eziqanjwayo lapha yize ezitholakalayo. Khathesi bekubhoda kakhulu maforo ukuthi umuntu engathi uyabuya ezovela umele uhluzama imizamo yonke ukuthi uyambamba hleza angangabuyi. Kunjalo. So khona lokho kuyizinto okutholakala lapha nxa sisithi siloKristu siyabe silamanga. Kakhulu. Umlimi asizize. Esikhangele indaba le ekuKolosenge 3 ivesi ngo12 usiya ku14. Isimilo salimpilo entsha. Antisasithe usefile wavuka. Isimilo sakhona ngesinjani? Ithi ngakho njengabantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo abangcwele labathandwa kakhulu zembeseni ngesihawu umusa ukuzithoba ubumnene kanye lokubekezela. Bekezelana nani lithethelelane loba kuyinsolo bani omunye angaba layo ngomunye. Thethelelani njengoba iNkosi yalithethelela. Phezu kwakho konke lokho yembathani uthando olukubophela ndawonye konke lokho kube yikumanyana okupheleleyo. Nasi indaba esike saqala ngayo kwembatha uthando. Sokwalibona yini ibandleli nje somfundisi ubhodile amachechi ibandleli ibekezelayo elithobelanayo elithwalelana imthwalo. Bakhona bazwa nguThixo singaphansi kwelanga. Sikumpikiswana enkulu. uSathane emabandleni ufisa ukuthi athele inhlabathi kungaphileki kodwa ke ilizwi lizokuthi hayi indlela kumele siphile ngayo kungabi ngoyedwa ababili abathathu ibandla lonke uthi kukhangelela ukuthi sibekezelelane sithethelelane izikhwili zingabi khona ngoba uKristu othando kala sikhwili angaqalisa ukuba lesikhwili izono zami engaziqalisa ngincane kambe zingaxoleleka yini so uThixo lapha ufuna ukuveza ukuthi sibiziwe njengoIsrael njengabantu bakhe abaqhakathekileyo abakhethiweyo kumele ke siveze isimilo sikaKristu osibizileyo lo wasinika lesimilo ngenxa kaKristu ofileyo singabakhethiweyo ngentando kaMlimi but okuhlungu kwaMateyu 22:14 banengi ababiziweyo ngosala bakhethiweyo ngani ngoba kasiveze isimilo sikaKristu so indaba yesimilo isasweleka kithi ebaKristwini isasweleka kulabo ababiziweyo basabela ubizo qathe ukuthi ababukele balaleli sikhulekele umoya ukuthi inkosi umoya wakho wasendula ube phakathi kwethu isimilo sakho sibe kithi lomqondo wakuJesu ukuze nxa ngiphila
kungabi yimi njengoPaul kodwa kube nguKristu ovelayo ngami ngoba mina sengifile sokuvela iKristu ebantwini kakhulu siyakudinga lokho amabandla ethu kuma communities ethu singabanje ngithemba lezi mulini zethu kuba mnandi vele kumele uqalisele emulini abantu ababekezela abantu bachingelana imisindo kuphela manje khonapha benginanzelela ukuthi ubudlelwano bethu lo Kristu bungalunga lo budlelwano bethu komunye kuyalunga ungananzelela abanye bathi abala problem loNkulunkulu kodwa kwabanye hayi abaphileki lapho kodwa lapha sifunda ukuthi lobu budlelwano nxa singembetha uthando maforo yilolo lana luzasenza ukuthi la nxa umuntu ekuwone kanganani umphathe ngenhlonipho kakhulu so uthando lolu siyaludinga oluzasincedisa ukuthi sibe njengoNkulunkulu ngoba kungumgomo wethu sonke ukuthi sifanane laye so laba bathi bayathanda abanye bathanda uNkulunkulu bengathanda abantu abamazi loNkulunkulu wakhona abafanga vele yes yazi mina nxa kubalisa izinto lezi ezokuthi ukuzithoba isihawu umusa ufika kimi Exodus 34 isimilo sikaNkulunkulu yes ukuthi uMose yiso leso uMose uNkulunkulu wahle wamvezela lokho ayikho khona so nxa sesidalwe kutsha nxa sesivuma uKristu lo kungaseyithi esiphila kunguKristu ophila phakathi kwethu lezi zinto ziyabonakala kithi but okwenza zingabonakali ukuthi sisaphila sisaziphilela thina ngokwentando yethu so siyamdinga kakhulu uNkulunkulu ngathi khona maforo labo mama lapha nxa ukuthi sure ngingathi mina uNkulunkulu ngiyamazi right bese ngisithi umuntu odalwe uNkulunkulu kangela ndaba laye uthando lukaKristu luyavela njani kimi ngoba uThixo lo othi ngimthande nguyothi thanda umuntu engamdaleka ngoba liyafanana so indaba lapha ngiyokuthi isimilo sikaKristu sithanda ubaba osezulwini sithande labantu abadalwe uNkulunkulu so leso similo singaba kimi la nxa umuntu esidakwa engizala ngizamthanda ukuthi ngubaba ngumuntu la nxa engumntwana la nxa engumuntu engamaziyo ngoba ngumuntu kaThixo ngizazonda isono esiphila phakathi kwakhe ngibe lendlela ekumncedisa ukuthi la yamukela uKristu ekugcineni sibe ngabantu abakhe abakhethwe uNkulunkulu sonke bafana naye uyazi ngicela ukuletha something kulokunye ngikubonileyo lapha mfundisi ukuthi lezi zinto zingaphila kithi njani manuscript release eka 89 eka 1903 ithi a battle must be fought with these attributes with the attributes which Satan has been strengthening for his own use uthi khona bekumele silwe umhawu inkanuko lezi yana esizibalisileyo ukuze lezi zithatha indawo khona khayisa sakuthinta ukuthi sifuna ukugqoka isiKristu phezulu kwempilo endala singafanga so it's a fight kuyimpikiswano elamandla kakhulu mhlobo ulaka umntana ende insuku zonke ngama irritations ansuku zonke kuhle kulasona esikhulu esibambeka esingakwenza udisqualify ubeke ecebeni wena usomKristu athi izinto zangaphakathi ukuziphakamisa iselfishness izono zakhona nxa ngigqoke i2piece yami unganayi konke kulungile ukodwa ingaphakathi mhlobo so usathane khona okungaphakathi uyayibe lokho ilimaza ende uthiwa uchallenge uJesu ethi yiwe laba nguye lo ezulu so yes so asilwe ngamandla esiwaphiwa uNkulunkulu sinqobe uNkulunkulu lapho kungezelela uzathola ukuthi nxa singaphila ngokulaya kukaNkulunkulu kuba yintshumayelo enkulu kakhulu edlula lokhana maforeli kwenzayo lebelibanga ipulpit ukuthi namhlanje bengithumayelayo so lapho abalaleli lababukeli sonke siphiwa isigcawu sokubana sichumayele ngezimilo zethu nxa abantu bengabona lokho esikho khona badumisa ubaba osezulwini ngithanda iquotation elapha efakwe ngumlobo wesifundo ethi yona the strongest argument in favor of the gospel is a loving and a lovable Christian kumele sithande siphinde futhi sithandeke abantu abangathandeki kanti right simele sibe njalo babukeli labalaleli ngeke ngibuze siyamela njani uKristu kundlela esiphathana ngayo imihlobo yazi iclassism ukukhangelelana phansi siyamela yini uKristu
kuma attributes langu 8 aqanjiweyo ukuzehlisa ukuba mnene ukubekezela sesikuthintile konke lokho sikhangelelwe ukuthi ngabe siyamela uKristu sifane sifuze yena kalokho thina uthi isimilo sikaKristu uJehova wathi edlula umusi kuthiwa wamemeza uJehova wathi ukuthi mina nginje isimilo sakhe saba njani sacaca sorry ungikhumbuza ukuthi kwesinye isikhathi uSathane uyenza sicabanga ukuthi into lesibizela ukuba yiyo yona ayifinyeleleki uyayizwe ngisho ungani udiscouragewa yilokho yikho khona kodwa ngeke ngafunde enye indawo kuthiwa singakhutshwa singabiselwe emuva yilokho engikho khona ulaka ukuzenzisa ukuziphakamisa ungathethe kodwa kumele nxa ilizwi kaMlimi lifika so ngizwe ukuthi umusa usavuliwe ngingelapheka so kakusikhuthaza ukuthi sibone sikho khona sibe sesiya kuNkulunkulu yazi example yokuthi umuntu uyaphelela uEnoch Enoch waphelela ephila lathi engasongili lo sephila khona lapha njengoba lathi ende kuthiwa iwickedness ngesikhathi sakhona yayisesiqongweni kodwa kuthiwa daily hourly wayeconnectele ezulu umandla ofundethe xhumani kimi lami ngihlale kimi so yikho kodwa kuza kwenza senelise ukuthi isimilo sikaJesu sibonakala kanje Enoch wayethetha nje hayi ngitsho ukuthi kuyavuma uthethe wayethethelayo njalo elabantwana so akumphakathi ake sikhangele lapha ukuthi iphilwa njani limpilo entsha anti sesichilo sayibeka ukuthi simele siyiphile lesimilo sale impilo entsha ake sikhangele ukuthi iyaphileka yini uverse ngo16 to 17 ithi ilizwi likaNkulunkulu kalihlale phakathi kwenu ngokupheleleyo lapho lifundisana njalo liselulekana ngenhlakanipho yonke ngamahubo amaculo kanye lezingoma zakomoya lihlabelele lilokubonga uNkulunkulu ezinhlizweni zenu njalo kukho konke elikwenzayo ngelizwi loba ngesenzo konke kwenzeni ngebizo lenkosi yethu Jesu libonge uNkulunkulu uyise ngaye uPaul wayekhathazeke kakhulu umfundisi wami ukuthi ibandla libe lokuthula kube mnandi uyazi uyakunanze kwesinye isikhathi ukuthi emabandleni kuba nzima ukuthi uyabu right usendlini ungayitsheje iBP qanse kuba ngiswana into ezingela ncedo zona lezo uthola abantu ukanti yikho lapho simele sibe lokuthula khona kuyini lapha uPaul akuthintayo okungancedisa ukuthi umKristu enelise kulawula impilo yakhe njalo ukuhlabelela kuthiwa kulengxenye bani uPaul lapha bhalela wabukeli uletha incazelo yelizwi likaThixo njengolutho olubambekayo olungenza ukuthi phakathi komuzi la phakathi komuntu kube lokuhlaliseka ngoba uthi nxa uKristu angahlala phakathi ngelizwi ngoba nxa usiya ngale kuJohn ngale 50 verse uthi ilizwi lami lingahlala kini lami ngihlala kini lizacela uma yini eliyifunayo so ukuhlala kwelizwe kaNkulunkulu kithi kusinika isifundo sokuthi uNkulunkulu unguyobusayo abesithi nxa sengiphakathi kwenu mina ngelizwi lami seliza kuphila impilo yamahubo ezulu ngenye indlela ngaso kwelizwe kaMlimi lengoma ozihlabelayo kasoza la ngoba wena usuloyisa edolobheni lakobulawayo lepha kuthiwa kudala babethi nxa abadala sebecabanga ukuya khona bahlala ingoma uthi umoya wama usekho la uyabe secanga ukuthi kanje ngaye ngadla amakhumkhumu ngale but sikhangele ukuthi sina sedolobheni elomhlaba wonke ukuthiwa lizulu iziyoni so kuthiwa kumele ukuthi nxa sihleli okungasigcina ingoma zethu kazihaye lapho siyakhona kunjalo le nkulumo yethu mayikhulume lokho lapho siyakhona so ukuhlabelela anti awazivela ingoma ilamandla kunjalo ingoma iyakuthuma ukuthi wenzulu uthatha ungafuna ukulenza okwenza abantu baphume elizweni lakithi besiye empini zingoma kunjalo wathi ingoma yahle yamngena wathi senze yathwala umbhobho so singahlabela uJesu sihlabele iJerusalema sihlabele uKristu kuza kwenza ukuthi lesono singabi lamandla ngoba uSathane yabona abantu abangaze ngenzeni abasekho lapha umoya wabo susekhaya kiwe ezulu kunjalo khona vele ingoma la ngale kweSathane idloza liphumi kumele kuhlatshelelwe sibili so ingoma eziqondileyo zifuselele zisinikeza amandla no bengifuna ukukhuluma kakhulu ngokuhlala elizwini ngokuthi
ilizwi kalihlale phakathi kwenu anti ngizwisisa uSamzo 119 ivesi ngo11 ngiyayithanda Right. ithi khona ilizwi lakho lifihle enhlizweni yami ukuze ngingakoneli khona lokho kuthintwa ngumfundisi nxa silifunda ilizwi sibe sesicabangisisa ngalo kuthiwa yi-meditation so kusho ukuthi usuku lonke mina ngikupresence kaNkulunkulu Njalo. loba ngisenza imisebenzi yami yosuku kodwa ingqondo yami lenhliziyo yami kuphakamele kuNkulunkulu yikho uNkulunkulu adinga ukuthi sibe yikho khona sihlale sisebukhoneni bukaJehova manje kuyini okuzwayo ikakhulu ekuphileni impilo le entsha Impilo le entsha nginanzelela ukuthi iyaphileka nxa uNkulunkulu esincedisa. Nginanzelela lapha ukuthi zonke izinto sizenze ngebizo lika Jesu. right Okuhle kusenza ukuthi kulezinye izinto esingeke sazenza zingavumi uhambisana laleli bizo. right So kuyenza ukuthi impilo zethu zilawuleke. Zilawulwa lilizwi, zilawulwa ingoma esizilalelayo lalokho esikufundayo okuselizweni likaNkulunkulu. Bese kusilethela ukuthi kakuvumi ukuthi siphonge uhlabela noma yiphi ingoma. right Kakuvumi futhi mina ngiyithanda ukuthi kakuvumi ukuthi si replace amanye ilizwi likaNkulunkulu ngamanye amabhuku. Kodwa ilizwi likaNkulunkulu lenele ukuthi lisenze siphile impilo ehlambulukileyo. Singathatha ilizwi likaNkulunkulu kube i-environment evumayo ukuthi sihlale siqhumane lezulu siyenelisa ukuthi siphile lo nkulunkulu la konke esikwenzayo. Ngiyambona kwezinye izikhathi uzokuthiwa lapha amadikoni lama-elder kahambe kube sokuseza izinto ezingavumiyo ukuthi sibize leli bizo. right now I think uletha indaba yokuthunganyelwa ngebizo lona leli likaje kulezinto yini ozibonayo ukuthi ezimele zithiwe nxa zikhona ezingahlambulukanga ezingeke wazenza phambi kwenkosi ikakhulu sixoxa lapha lababukeli labalaleli mfundisi wami zinengi kakhulu ukuthatha nje umzimba wakho uphamisa usiye endaweni engaphakamisa uNkulunkulu yes uye kuma beauty contest abantu banqunu kwamba umlimi limdubisa njani libonana ubunqunu yey madoda ukudla into yazi ukuthi bulalo ithimbe likaNkulunkulu uzamdubisa njani subulele umzimba kaNkulunkulu amehlo kwabukela izinto ezingayisizo yikho kuthiwa khona kasihlabeleni izingoma ngitsho le ndawo esiyakuzo kazibe ngeziletha umumo wezulu anjena kwathi Jericho yawiswa ingoma umlimi phakathi kwengoma kungahlatshelwa ingoma yezulu ngitsho la amadimoni uyawaxotsha ngengoma kaThixo so nxa kule dimoni elingikhathazayo lezinto ezithile kangihlabela ingoma zezulu kuzaphuma ngegama lika Jesu kakhulu umlimi uyabeza sisiza siyabonga mina bengicabanga ivesi le u1 Corinthians 10:31 you're right lobu yadla hallelujah lobu yanatha yeah loba wenzani kwenze konke udumisa uNkulunkulu so khona lokho kungasinqanda ukuthi izinto zonke nxa kungadumisa uNkulunkulu uhlukubeke eceleni so ukuphila impilo entsha ukuthi konke engikwenzayo engikukhuluma engubambayo konke kuyaletha udumo kuNkulunkulu kakhulu siyabonga yiloba kuyini sikwenza akula lapho esiphila khona kungela uNkulunkulu manje lo ungasikhangelela lo umcabango lo ujulilelo nxa siphetha lapha ukuthi kuthiwani ikakhulu ngesiKristu nxa sijulisa isifundo sethu la Mina bengithandela phana esivezelwe khona ukuthi ngosuku kumele sizinikele kakatsha kuNkulunkulu usuku ngosuku siphakathi kwempi silwisana lobubi imkhuba yethu emdala esakuhlakulelayo okubi okungafunakaliyo kumele silwisane lakho uNkulunkulu esiphathisa esincedisa sizakuba lokunqoba kakhulu mhlobo wami singasigoqa njani isifundo lesi sasinikezeni umandlo esikukhangelelweyo kuyini kakhulu esimele sisuke sikubambile la siyabonga okumele sikubambe babukeli labalaleli ukuthi uNkulunkulu ufisa ukuphila phakathi kwethu ufisa ukusiguqula kulokho kade siyikho khona sibuswa nguSathane lenkanuko zakhe ufisa ukusinika amandla okuba batsha
khona lokho kungenzeka. Impilo yokuhlambuluka ipossible ukuthi siyiphile sesengapha kwelanga as long thina sidela endala sivuma ukuthi uKristu kathatha indawo empilweni zethu. So kasambeni kuKristu sinjalo. Sinjengoba sinjalo sisindwa isono sikhathele uJesu ngedwa ongasethula asikhipha ingubo yo embi yesono asembese ukulunga kwakhe. Kukhona kuphela kuKristu. Ngamandla omuntu singazama uJesu uyafica silokho sibabi sitshone esonweni kodwa kasizideleni kuKristu simnika indawo yakhe asibuse. Kuyavuma kuKristu asiphileni silo Kristu sihlobo ezithandekayo. Lokhwana kokuziqhenya ngobubi ngesono lokungenzi kuhle hayi ayisikho kwasezulwini. Asithobeleni intando kaJehova izikhathi zonke. Umlimu abelathi. Ngizanikela kuwe mfundisi usigoqele ubususivalela ngomthandazo. Siyabonga abalaleli abukeli kugwalo Acts of the Apostles page 476 usiyafika ku478 kulamazwi amanengi akhuluma ngempilo entsha kuKristu. Ngifuna amazwi athona amandla okuphakama okuhlambuluka lokuba lempilo kaKristu kuyindingeko yomKristu wonke. Umhlaba esikuwona lo ugcwele kakhulu ukusilethela imicabango ewonakeleyo bese sisehle ukucabanga ngokubanzi ngoThixo. Kodwa ke uKristu kuthiwa nxa ephakathi kwethu sizakhula ngosuku ekumazini. Sivikelekile uma siyacabanga ngoKristu ekuseni emini lantambama. Kakube nguKristu obusayo njenga nxa usenza idrink yemazowe antu uthatha kulithonsi uthele emanzini imbodlela yangisitshintsha. Vuma ukuthi impilo yami lempilo yakho itshintshe lithonsi legazi likaJesu insuku zonke. Ungenze njalo impilo entsha iba khona. Lokunqoba lezi zinto ezikhulunyweyo ezimbalwa kuyanqoba ngoba ayisuwo sunqoba mlaleli lombukeli senguKristu phakathi kwakho. Suhamba ukwazi ukuthi impe nguyo kangiyini mina ngicatsha ngalo phakathi kwami abesenginqobele. Ekugcineni sizanqoba sizaphila impilo loKristu siphinde sihambe impilo entsha kuKristu Jesu. Kakhulu. Inkosi sibusise uma sigoqa lesi sifundo sibe nesikhathi somthandazo. Baba wethu sezulwini siyabonga Jesu ukusinika amathuba okwazi ukuthi ukuphila loKristu kuyeneliseke emhlabeni omubi. Nxa uEnoki wakuveza kuyehlulana kithi lathi sadala njengoEnoki. Siyakhuleka ukuthi umlaleli obelaye lombukeli lathi silapha sinika impilo entsha kaKristu. Ngalesi sifundo sengela ukulunga kithi. Angabi khona obona ngani uyehluleka kodwa Nkosi siyadinga ubukhona bakho ukuthi Nkosi sivakatshele owesilisa owesifazana umntwana omncane ujaha intombazana ubaba lo mama ukhulu logogo abathunga bebabandla sifundise ukuthi impilo kaKristu iyaphileka uma singafunda ilizwi lakho sihlale phakathi kwalo sihambe lawe wena ube ngosibusayo. Sicela amandla esiphambano abe phakathi kwethu ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen. Amen.